Guys, you may see my vehicle. Yeah. What a tough journey, guys. Very tough, very tired. Very tired. Ndapera manje. Ndapera. You can see my vehicle here. I'm waiting for the family to come so that they can accompany the deceased. So this is Chegutu town. Very small town. This is very quiet now. I think we're not going to kufamba nenyaya COVID, nenyaya curfew. So yeah, thank you very much my diaries. Fatina matirao. Kafamba shaganaka. I don't want to lie, guys. For the first time, mapurisa anga chichika kana kusvika padhuze neni. The moment yavanongoona kuti I'm pulling a trailer yakatakura chituna, vese kutiza, everyone was running away from me. Vanga vachirova pasi. Handinambobvira ndaita kana problem yakanyanya hayo yekuti ndadhilewa nemapurisa. From Bait Bridge chaipo. Ichingosvika, the moment they know kuti body iri kubva kuSouth Africa, havasi kutomboda kusvika padhuze. Even motikari yachona chaiyo, kungoiona chete. Kungoona motikari kuti motikari iri kubva kuSouth Africa yakatakura chituna, vese vanga vachibva vatiza. They don't want to be very close. We just wish kuti dai zvaramba zvakadaro. But yeah, I traveled very well. Kuneta chete ndokwangovapo. But so far so good now. So far so good. That's my bakkie. And the small trailer, that smaller one. You must ask the government, why are they allowing the bodies to? Why do you want your relatives to be buried in a foreign land? I'm asking you. I'll give you an example, like in South Africa. Munakavigwa on a public grave. Munakavigwa in South Africa on a public grave. The same grave rorovigwa mumwe munhu imomo futi. Iye munhu aiswa iyoyo futi pane yapoiswa mumwe munhu. Pamunozoda kuya after a certain generation kuti tina hama yedu yakafa yakati, hamuna ma-rights eguva rachona. So I understand, sometimes I think it's fair kuti mabodies kana zvichikwanisika angondovigwa kumusha, if there is a possibility. Because my public grave in South Africa, iwo muchangobva kuviga munhu after a certain period of time pano yapoiswa imomo amaisa imomo. So you cannot go back, maybe kuzotoda kuzonoguva ramai vedu, rasekuru vedu, ratete venyu, ramudhara wangu, ramama wangu, and so on. Saka yeah, nice venyim. Saka mlota avigwe kupi, guys. We need to be fair on this situation, guys. The government has put some regulations, and they could talk with like now, but that's pinde mumpa pachantu. I think this person is going to be buried now. So I think from now the family nanga ku graveyard, they've already organized everything. Apana zvokuti chituna chiri kunanga pamba chiri kuita sei. They are really organized. Yeah. So that's it, my diaries. I will try to capture the burial if it's possible. And shambo rovo gear yangu ataya yangu. Yamakandona ndakarova iye kungobatsirikawo. But to be honest, guys, I was talking to some people on the road. COVID is real in Zimbabwe now. Musa encourage, especially kuma misha kuye. Anambuya venyu, nana sekuru venyu, nana tete venyu. Musava encourage ku attend my funerals. Please, anagogo, anatete, anasekuru bakura. Makanzi muraini maitika namo, madai. Musainde so twaende kunamo. Please. It's not looking good. Even Panachara Nema health officials per border, they were really concerned, especially nekuma rural areas. Kuti ndo kuripinda ma cases kwa ari kusimuka visingaite.
of which munhu akafa kana iri COVID case. Those people, they don't have even the equipment to handle there. Vanongobva vangoviga vanoita sei. So it's tough. But anyway, guys, I'll update you. I think family yapadhuze nekusvika. I will try to ask the family if they allow us just to do a small coverage, so that vakasara kuJoburg ndakange ndavaudza kuti kana muda kuona burial live yachona even ari manheru ichange iri padiaries. So you also will try to negotiate ne family kuti vatipa permission here. So for now, guys, very tired. I have to drive back now to Johannesburg so that tomorrow Sunday I can rest in Joburg. But anyway, thank you very much, guys. So this is Chegutu town. Maybe vamwe makapedzera kusvika kudhara, maybe vamwe vachina muri vemuChegutu. Yeah, this is my small vehicle. It's a very small town, very quiet, and so on. Yeah, so we'll catch up, guys. We'll talk. Sakana family yasvika. When the family arrives and now parikuitika burial, I'll ask them. We need to ask permission from them if we can do the live coverage. But I don't think it will be any problem. Our intention, I say utitula kuita mari, but as you always know, guys, kuti page ya Sis Melly, page yeni, it's a community page, and my activities as a alternator on the ground. Munoda kuti muaone vanhu vari kwakasiyana siyana. And some of you guys makapedzera kunge muri kuZimbabwe kudhara, you don't know what is happening in the ground, you don't know the situation. So my coverage is anoita kuti muone kuti kumusha kuri kuvigwa vanhu sei, zviri kufamba sei, the situation on the ground, because we give you as it is a live coverage. And it, so thank you very much, guys. Nzara cheta kumana mashops esakaenda vadarika muroad mese. Saka yeah, as a leader, you must always lead by an example. Kwavari vangu vachingoshamisika kunzi komudhara ndakataiwa kumana ngatite basa. We have to save our Zimbabwean community, especially in difficult time like this. So yeah, we'll catch up sharp.